na bel ki channel so na zo se na bon ni pa dun zong banui ke so chong la khom bu an ngai ki ta te Russia in Ukraine gamsung a first scale invasion a hin chel ha pi apat Moscow le London ke ka ke thim na anal ha sam le chu tu tha in ha te in set lam in amano zin ke ta na hi se thil so hi United Kingdom in Ukraine sapai te man cha ding long range missile an pi u chu Russia ten am ho daw na man cha ang hi ngai le Ukraine gamsung hi han hoi lai mun hi zong le British sapai te pan sa na mun zaw se abulu ding in gi na khauta anai ding dan u Russian Foreign Ministry in an phong do in a hi thil so tu mazam a British Foreign Secretary David Cameron in Kiev anavil a Ukraine ten British Demsar mangcha a agalmi teo anna deina mun ho a aka theida uthanai na right anai u ahi anati a chule aman hi chigal man cha chu agam sung u ki ven ding le dandi lota a Russia in agam sung u to phanau to ki ma a angai cha naw wa aman theidan u athanai naw hi anati na hi Russian Foreign Ministry in David Cameron to pondo in abat sa chu Britain te hi tu awang hi chubuina chung thu a hi defectu a panla hi dan u phachit na hi ativin chule phat masa Britain in akitip naw su ke u hi na ban a Ukraine to so jing Western Alliance ho to Russia ki ka a tha bi a ho sit na ding khat chu hi atin hi alangkhan a French President Macron in Ukraine gamsung French paite gal sa a solding agot zingdan ata lang in hi Russia in buina to ki mana nuclear government cha puthei F-16 fighter chan Ukraine a ding himpido athei ho hin ki buina hi point of no return chan a hin hluting ubin a season NATO gam phabamin ki dauna hi NATO gam zo si to Russia ki ka a chang me la ki din te na ki dauna aso do te na ding atu mu ve tin themo zong achan in hi THUSOH to ki man in Russia in Britain ambassador zang ko na ge ananai zin hi Egypt la quarter in amakai ceasefire la hostage to Hamas tel apom tabin hi hilla hi chi thu to ki man hin Biden administration in athu hi ahet wang uba Israel imacha het sa na nei lo dan u Israel official hon asejun hi THUSOH hin Rafa operation chungchang thu a Joe Biden le natan jaho ki ka longyal ki ba alona len ta dan ata lang in hi US officers on hi chi thu to ki ma hin American diplomats on atok ki ba pi Israeli official ho ki za mun jin u hi dan le ki hauna hi thugo imgu ima amlo dan asai ki un hi Hilla Israel in adin mun hiallo in Hamas ten upon the otubol hi achi saphana ke hona a anapo the proposal to akikal hi se in Israel ten upon pi lodan opong ubin hi chule Israel official ho pomdan in United States le hi chi ke hona pang mediator hon Israel lam kaite alim la dan ubin alawin hi achi sa sem patni ko a US President Joe Biden in Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu hinga West Bank gamsung Rafa kupi operation achi hat pilaw na ding a phone call anabol ahin hinla nidan chamlowin Israel ten gi na anhina Rafa muna Palestine mi piten amun adal ha na ding un anapong do paingal ubin Israel sa paiten grang an air operation apatta dan u anapong do ubin hi Gaza kupi hanglam a bom anhi panun Rafa lailunga teng hozong anatol tabin hi Egypt to kichop met na gamgi zong ataw phata bin hi Israel sa paite le thunan Hamas ga gu bol honjong Tuesday ni kun Kim Salon muna rocket pachumpi Israel sa paite na kapum bin hi Russian President Vladimir Putin laupi te in Kremlin impi ina office lo zamding in ki hasil na anay kita na hi Putin hi Russia gamsung ding a amasape ni nalay tam nga president po hinalay sin hi hichikin gona chum Putin in Russia hi ha sat lai ta hizing zongle ha ta a ha be lakhang taw de anasay sin hi kum som se gi lakhat ta a upa Vladimir Putin hin March lasung a presidential election a atha hen do hi kitalhan a ahung lungding kum sung apo zam kitin chu ai
Myanmar gam sunga itini arm group ho ka a lungyal ki ba lo na aso to lan in Twin State a paletwa gam a Myanmar mi som gi lesegi Vel Mizoram Longlai district na ahong zam lut mi tin thuluk khan in sai e ahong zam lut Myanmar mi ho hi agam sung over Arakan army a first recruitment anok lo zi over hichi peldo na ding ahong zam dan in thuluk chun asai e Alangkhana Mizoram Longlai District Administration in Myanmar a kon mi hungzam lut kiti report hi confirm abol thai nai boy chule tul habul langchun Chin National Army CNA hon Chin State a Tidim District nga Tongjang Township ma Jomi Revolutionary Army JRA hokem ni analo tawe ti thulut chun asai e Social media news platform datahan po saidan in Myanmar mi sombi tabang Ritizor ko a April som thumni ko chun ahung lu ube azingni ko in numesegi hichi ko chu ahung lu ube ati hichi ho loi ho chu kum som thumle somli ki ka aminan hibe akiti Genuine News Agency saidan in palatwa ko mi ho hi Myanmar Rakhine State apan sa Arakan Army AA hon aboldan u tholal zia Mizoram ma hungzam lut hibe AA ho hi Rakhine State a bel sa hiwang uwa Chin State sung gamkai phabet na zong ina ki sai e chule tu kumbul lang achu palatwa ko pi zo hin to pha u hi palatwa gamkai sunga Arakan Army ho hin am ho ki vai po na asin u hi sia Chin thing noi mi ho koi ma paletwa gam kai la a hung lut lauding a athul hi Myanmar le Bangladesh a kun report ho saidan in AA ho hin paletwa gam kai sunga hi Bangladesh si tamta chen sa gut u hi Bangladesh si a kun mi hu cheng lut ding ki thule AA hon first recruitment abol u anut no zi uwa paletwa gam kai mi ho Mizoram a azam lut pandan in ki sai e datahan po saidan in achisa April somni le ko ni a Arakan Army ho hin paletwa gam kai a miza ko mi ho kom a recruit abol gut tan u anapon do u ahitai tahan hi second reason a kalemi utang to kinai a hin ami ho hi mizo pau tho hi ve chule tul habul lang chun Chin National Army CNA hon Chin State Tidim District nga Tongjang Township ma Jomi Revolutionary Army JRA ho kemni anala u ahitai Mizoram Home Department record dongzo in April somni lako chan a Myanmar refugee Mizoram ma umza chu sam som thumne sang li le zani la som ge lani ahi Myanmar gam mun chom a kon hungzam lut hi ve amohola sang som le sang thumle za thumle som chu chapang ahi ve chule refugee sang som le sang ge ve hi relief came a umlo a in ko le ki he kha pi ho ko ma umdan in zong a ki sei e adang sang som le sang nga le za ko le som thumle ki hi Mizoram a district segi a relief came ho a hi ve hitabang relief came chu Selchup Khozol Kolasip district ho a lodan in zong akisai e ga het the chu haptama sa chu Myanmar galjam ho nading akisa relief came zakhat le somli le sagi la a som gup le ni chu huilago ki tho in anasu sit hi National Test Agency NTA into joint entrance exam JEE thembet na apang candidate somthum lako in thembet namun a and fear means abol ziun kumthum NTA nu ya thembet na ho pithai loading in anodo on ahi JEE main ni khwa sa session ni a leveraging advanced AI tools specifically AI face agency in adi lawa thembet na ne hi lole mi hiala hung to candidate ko anamando in hichi AI I face in exam center mon ho a candidate ho ami ka ru to exam boarding kon a alim kila ho ake banglo zong amando thai in hi NTA hin hichi mancha a hin za akun frisking le electronic no your customer EKYC ho asutha le in chule exam center mon no a CCTV le jamming services ho zong akoizi un hi JEE main exam 2024 hi session ni in ake hom kan in session masahi January 20 na kon February 1 chan an chila in session 2 hi April 4 akon 9 chan achila in paper 1 BEB test result hi April 24 2024 ting pot ding hi tin India Today Northeast THUSOH in asai e dunia ding in THUSOH chan in akichai tai THUSOH tha imu ki ka ovin na bon mang phalet chibe